Whapei mo meo ke siango pe aika. Whapei mo meo ke siango pe a kuli. Whapei mo meo ke siango pe a le eise promotion. Whapei mo meo ke siango pe a otengia e longa pule i le aonga. E whapei. E le Faigofie, le Finagalo o le Atua. E le kusi la lesa whaitawina. O se pei o se pattern, o se aka whaavai, o se whaataitainga, o se whaatō muanga. E tātou te iloa e le kuainga o langa i le o langa tālai, le o langa wha evangeliaina i le lolangi nei tātou te olai. O le memo mua e kiwhimanga e te iloa. E leo whaikokoa uma e makalakala. E leo awanoa uma e mō tātou. Wha mera kākuspai e whaupo e ongu. Whai mai, o mai la tau, ngā whia o i pitunia. Ala kākuspaia, a ua le mawhai lea nganga o na la tau o. Ngā whia la aunga Paulo i Asia, a whai mai, ua le whaatanga ina e lea nganga o le Atua. Na whia alu i pitunia, a whai mai, ua le mawhai e lea nganga o na maia le whaatananga. A mai kara Paulo i le tusi o Tesalonia, a mai, ua matou whia o atu, aua whaalawe lave sa tani. Whapea uia ngau sa kangi e iai kemi e musu ai. Whapea uia ngau sa kangi e whaalawe lave i le fola ina o le fionga pa ia le Atua. O le anganga pa ia o le Atua. Sa kau fia. Sa kau fia le Atua. Lona anganga pa ia o langa upu le fola. Meka kus pa ia ua le whaatanga ina. Ua le mawhai e le anganga. Not all doors will be open le whanau le Atua. A kele la kemi, tātou te whawhitai i le Atua, ngā o whaikokoa mākarakala, a tātou te le whawhitai i le Atua, i whaitutoa māpunipuni. Thank God, wa le kaungu le mea ngā e moe miti ai, mangu whapengei kako kere pengei. O langa a koa, you watch your diet, you go to the gym every day, you train day and night, because you want to be an All Black. E umaenga, never, far from it. E sea, loa le Atua, aiso ai pia, aiso whaikaanga, aiso leko alu le loku, pe anga whaingai oe ma professional rugby player. Lo langa a koa e ke fia whaiko o lua e se inkia. Ai umaenga, luanga ngofo mariko inga sa mua. I say, God knows. Some doors will be closed, some doors will be open. But in the context of here, not everything that we plan will come into fruition. Why? Because God knows. All we got to do is to place ourselves under His disposal, and then He will operate through us. Know this, He doesn't need us, but He wants to use us. Ile mea te tauna iai. E iai kei me kapungi e le Atua, nisi o avanoa. Se mea leanga, ele fia o Paulo o Asia ma pitunia, o e kawhawhao pe have vacation mea penga. No, they want to go to preach the gospel. A me kala le al tuspa ia, ua vao ia e le Atua. Se me leanga le ai. E sao. Ai le tusa e male Finagalo le Atua. You know, church, the principle here, not every right thing. Ele o mea le uma, ma mea sao uma, e tusa e male Finagalo le Atua at times. You may have the right intention, but that's not what God wants at this time. Peo le mea le kupui. O le vara uina lotu i alaunga ina me folfola ina le afionga pa ia a le Atua. Imagine pe anga peo Paulo sisi. Imagine pe anga peo o tātou yaso nei. A peo ui, kaule se loko e whaasanga la unga le afionga pa ia a le Atua. Ai le ai. E iai me Finagalo ai le Atua. Tātou te whai. E eke mi ka koke manatu ai, o ni mea lelei mea, o ni mea sao mea, e tusa mo tātou manatu, ai pei tai e le tusa e male Finagalo o le Atua, whanau le Atua. Whai mai, ua i loa foi e Paulo le whaalinga i le pō. Mono silfi, ava ele whawhangua, kuso e akura vanga e sia maina kuso o Turkey aso nei. E o atu, e o nga e lunga whaanganga, nga e lunga, nga i tū mātū, a whakule nga e leo i ngā. Ko e so mai nga e lalfolinga me o mga Paulo, e o loa nga i mele nga iai mo mua i Efeso maratou, a whaiakula vale nga e leo i ngā.
Ai moi le po, ai mai e le atua le whaalinga. Pa mai, o le ka maa loa la wala au mai Mastonia, e o mai ma fesoasoa ni mai. I want to point out something here. Ia ta tō whanau le tua. I whai upunga e se fulu. Whai mai lola ia lea. Ua i loa e ia le whaalinga. Listen to this. Ona saoni loa lea o i mātou e o atu i Maketonia. Palongo, ua manatu lava i mātou, ua wala awina i mātou e le alii e fola atu le tala leia te ilatou. No wonder, le ki oa a kapunge le atua leva noa i Asia Minor. Le ti oa a tapunge le atua leva noa i Troas. Because there's someone that needed to be saved. And for your knowledge, ole kale se Filipi o inga whanga wai. Ang whapela e o e tusa makongo Paulo Malato. Ele eise e kale se Filipi. Ele eise kusi Filipi. Ele aingi ni a onga maanga ngai a peo no tatou wa ai. Afe mai, na tapuni e le atua ia le avanoa. O le ase whaamana tunga. Le ase mea o ngamo i tātou i aua le whaameo. Aua le whaavaivai. Pe a tau ma whai atu ai whai mai le atua e le ai. Aua le whiki. Aua le musu. Pe a mangao ma fuafua atu se mea au le talia le atua e le ai. E leo kaimi umea e ioe ma iai le atua i a tātou. Au le mea tātou e whai i a tātou loa le lei. Ongo sai ma whakatikali, a mai ana whaalinga i a tātou malamalama. I a tātou loa, mausta ia ma mulmuliaina e tusai. Mangao iai Paulo, a kri e langa vaenga, a tasi la valonga punga, e leo le Finagalo, leo le tua. I no whanau le tua, e kei me whape ngā e mei tono le tātou sa valinga as a church. E sao ia au, sao ia oe, sao ia kako uma. But the question is that really what God wants? O le Finagalo ea le nā o le atua. Mea ngā, stop thanking God just open doors. We need to thank God also for closed doors. Tātou whaftai le atua e tusa o lana whaatananga, tātou whaftai fo i le atua e tusa ma lana whaasanga. O wālona taunu unga o le whaia o lona Finagalo. Ngā au whaakasi, i le whaalinga ngā ave a Paulo, i le vaenga a Paulo. Whai mai, ua i loa e ia le whaalinga. O le whaalinga e ave a Paulo, ai mana tunatu, ma muli aile o li ia. Peo whaku, o le kalalenga whaita wina, it's like a pattern, o le whaataita inga, i le GRCC. O le ale hata le vai au i the oneness, the submission, the teamwork, i le whaia o le Finagalo o le atua. O na sauni loa lea o i mātou. Imagine, mangue, whapeo le ase, o le ase kala polo peang whaako whapera uria, polo, kako mai oe le mawhai, kako mai i le mawhai, a ngā la kako o ma mau, wa kolosi le sami. Wa o mai lesi continent, i lesi continent. A whapeo aulai, o koe ngā mawhau whaunga ke mawhau whau, ia la kako o ale mea mamau, e le mawhai ka konga papalu i. Ala mea ngā ngol mea mamau, o le Finagalo o le atua. Ka pungi i e la ka mai, a te tala oe mamau o sea, e tusai ma le Finagalo, ma le whaalinga ngā ave a Paulo, a wa ai o i tala o tangata e ngā lulue, whai mai, ua manatu lava i mātou. O lele wingo ngā whamtalanga, the agreement, ua malilie, ua tali tonu, o le whaalinga ngā vea Paulo, o le Finagalo le ngā o le atua, e ao na ngā lulue ai lātou whai mai, ua wala a wina i mātou. If you notice the change of personal pronouns here, e makalunga o whai mai lava luka, lātou, ai o i mai kara luka, ua wala a wina i mātou, e le ali i e wholofola atu le tala lei ate i lātou. A koe muli angi foi, ua toe lātou, a ua leise mākou. What I see here, i o le whaimea luka, mai, ngai iai au i o mai i, a ngai iai luka whalpui a Paulo Masila, se mangue le mawhainga kusi le mea lea. Ai ngā o la wanga, o le mea lewe mai luka iwa mai, o Paulo Masila,
Ngafan pui, o la tau, o la ua, a wale to iai, whakasi maa. O le ale me ke vai, o le ao, ngā oi mai o le atua. O le pule ao a le atua, e tutupu ai mea e tusa o lona Finagalo, a le kupu ai mea e tusa ma tātou fuafuanga, e le tau, i le wha moe Finagalo ai oi e a tātou. Mai, ua wala awina i mātou e le li, e fola atu, le tala le lei. You know, e leo fai koa umai mātala tala whana o le atua. Don't blame, awal fai mai, awal kua ia, i le ki Apollo, awal kua ia, i le atua, awal kua ia, i lo uso Cristiano, a whapenga e kakalo, a le tupu le mea na e Finagalo ai, a whapea whi mga kako kakalo as a church, a le tupu le mea o tātou mana na o ai. Awale fiki. Leanga e le kakala e le atua, fai tutoa uma. E iai fai tutoa e tapuni, iai fai tutoa e tatala, o le alfa moe, ia tau nuu i le mea la Finagalo ai, ua wala au ina i tātou. Melonga lua, al pikwik whai mai, e le misi la wala velave o sākangi ngā luenga le atua. Mai lava le amatanga o nei ngā luenga, e te moli mau ina ai, le tu au noa ino i tātou, ele ki Apollo, e le mangao sākangi, e ke o i le me Finagalo ai le atua, i lou o langa, e le mangao sātani, e o le kalesia, i le taununga, i le misionga, e Finagalo ai le atua, i le kalesia. Kwema ki kilo, e upu whai mai, ua atu i mātou, i le tatalo, whai upu sifulma le ongo. A koe whai makala, ua atu i mātou le no fuanga, e whai ei tatalo. Longo inga, o le whale e whai ei fonka kalo, aia, o na whetai iai lea o i mātou ma le tasia o na teine, ua iai lea itu wawalo. Ua na maua o loa e tele maona alii i ana waloanga. I loa le ki Apollo, le me o songa ie. Olea, when we come together, you know, I told you, there's no substitution for corporate prayer. And I don't care how you take it, how you think, how you interpret it. There's no substitution for corporate prayer. E ka kalo lava o ia, a iaile e se senga, e fai le mana i kalo fai whakasi al whana o le tua. E leo kersiango man Mosalemi, e leo kiaso, o lesi kersiango, ma lesi kersiango, o au ma oe, o tātou, e mei kala kuspa ia, e wakula uli e fai fong kalo, ai kolosi mai sa kangi. I say, Satan, no. These people will get even more power and shake his kingdom when they come together in prayer. Application directive for us, whanaole atua, e vai, e mai, e ngalemu, e ka asa kangi sau pole oe mai e vai, pe a misi kako, e le kakalo tu whaatasi lea. A misi las whaleile, sau e kakalo la sa. A misi la sa, sau se siaso vai aso en whenka ko kalwa kasi. So we can do this, olea. We need to come together in prayer. Olo whatonul tu spaia. Fiang kaimi o e whama o lalo ile atua, I lou le kakalo. Corporate prayer. What is your excuse? O le ala o alofanga. O le ala wai at tau, e ke whapea kwai, e saola o meanga e whai, o lou le kakalo, whaatasi maletino kerisu. Kai ko kerka ko lenga sa olea malo fai ka ko kalo fatasi le tua a mai le malo silanga e kale sia mai e o akula olia ai sau le teine polonga ua iai le aitu a fa waula la fai ka e ma ngai le approaching e paulo Langa kele kaimi, wa umalo kaimi kangaka, mai maulo kaimi kangaka. It's not people. Uma whake aoi, ele nkako fili kangaka. O tato fili, o le tato fili moni lava, le anganga alai tua o le tangata. Alaka Paulo elefe, not just this, elefe me kala Paulo, hey keo, you shut up. Falongo kala Paulo, fai mai, o le eitu. Ele suafa Yesu Keriso sau ifafo. And many times, well, it's a sele me osonga ela wika. Kela vale we fa u kanga ele sau fonkalo, fa u kanga ele sau le loku, but that's not your enemy. Your enemy is the spirit that hinder that people from attendance. Ola me fai pray. Lengo le pray ale ngala en kolosi ki Apollo I. Olea
ki lo le ki Apollo o le aole o le kalo. Lo le ki Apollo e ka kang fa la inga. Lo le ki Apollo e loko kang fa kuma maka. Le ala oso mai ale fa kauva ai o le mea nga oso mai. Ai sau fai mai o le polonga e vavalo e ele iko ele nganga vavalo ala me fai e mauoloa ele ngaka nga ia a ona matai. Kupul kai me o Paulo o lo kupia sungai. You know, any prophesying, any preaching, any proclamation of the word of God with the purpose of prophets, it's wrong. Ele fai al pulela asu en I kupe selo. Ele fai al ministry so vai ko nga me ngaro sa mai sa mo la unga I la unga o la unga o ma fa mo ele fai ko forsa nga mo kong seki fa pe nga. Ele fa taua le upu ale tua. That's exactly what did he earlier. It's how we valo mai ka future I am my kupe. No, any ministry, I don't care how many times they mention Jesus' name, any church that do that with the purpose of raising fund, it's wrong. It's demonic. Eki Apollo. Fire finger ai. La ku Paulo sa ans fing sa mole ans kamalo sa mole wo I karinga mai Paulo. No. Le nganga le iku. You can imagine how many I could stand behind pulpits today with the purpose of getting money and more money and more money, prophesy, get more money, prophesy. I can tell you your future, where your address, you are sick in this sickness. What's that has to do with the gospel? I even some Christians. Ola ala me fai pe fa ku o stone o chamangi sila o ke ngofo yo Tara Road o lo address this and that. So what if I know? What's that has to do with the truth? What's that has to do with salvation? What that has to do with the will of God? Nothing. Even Satan knows those things. O lo ke fai aku ile fa sala vei man ki Apollo. Ile me fai tatu, o la me fai tatu, o le tatalo. Mai u fe muli ya ia Paulo. Look at verse 18, fa mai, ua fa pea ona fai ia I aso e tele. Avai lunga fa fulfiko mai, ua fe muli ia Paulo mai matou, maalanga, ua fa pea ane, o au nei tangata le atua, sili ese, la to te tala I mai a te tatou, le alo le ola, wow. Le ai masaka mai mea se au ia. Sa o ia sko ingo keti. Sa o uma le ai mase. The truth. This is the truth. Sa uma le ngukur kangaka le indwell le sa kangi. And you need to be careful. Not every truth that you hear is from the Spirit of God. Even some people that are operated by the spirit of the devil can confess and proclaim the truth with the purpose of fattening their wallets. Any ministry, any nice sermon, I don't care who presented, who preached it, whether it's exegetically or biblically right, it doesn't change. If its a purpose is to gain money, that's wrong. Elesa. Femai, o lato nei, o au na le silsilesi. Sa o lelei. Ai se le nganga na au mai. Le nganga la inga fai. E telen tupi. Ai o mai le kese lo li le o ka ma fai fa la velave ia o ne yo le me mana ai. Ia le tua ilana fana. Nga ka ngua me mga o ki Apollo a pe kai nga lua me le tua sili atu me nga mga o ile tua. Olea, nga fa pui la o li ia. Ele I fale pui se nga oi. Ele I fale pui se koso kenge. Ele I fale pui se kau faleanga. Mangi soli ngā tūla fono. Nga fale pui ile usitai ile Finagalo o le tua. E kemi ai uskai ai mafaki ai. In the church, your practicing of the truth will lead you to persecutions. O lo kom fai al Finagalo le tua. O mai lo le o ia le kele la kokupe I la unga le aikura. Fai mai, o tau le pulenga,
Tangata iu teia ia, o mai a mea, langa ai whaikau le kala mea ngai, o loa mai a mea le tusa ma le tū ma le anga tātou roma. Mai lo kai il malo, au mai le uri e whalpuipui. Whalpuipui, aisea, o ngol tua inga ne wa vatu. A te loa e whanau le tua. E iai kei me wha oso i tātou e le tua I whaingata. Whether you think it's right or wrong, but there are times that God allow those things. You feel that you've been mistreated. You think that you're not given what you deserve. You don't have the recognition that you ought to have. But you know, God worked in mysterious way. But look at vai il fai upo e lus fumat fa. Fai tau ina lus fumat lima fai mai. O le tū luo po mao, ua tatalo ai ma pese o Paulo masila I le tua, ua whaalongo fo I ate I la ua, he ua nono tia. E o aku e whaile mea sao, ai whalpuipui ei. E o aku whalpuipui, ai maua ai le ava noa, e whaalongo ai le ngaoi le whalpuipui, e le alu se loko. Peo vatu, we cannot bring everyone to church, but we can take the church to where everyone is at. Peilo I, wako whalpuipui. Awe mai, ngā whaile la tatalo ma pepese. Ua whaalongo fo I ate I la ua, e ua nono tia. Malola ia, ona whafua sei mai leo le mafui e tele, ua lulu ina ai whaavai ma le whalpuipui, ua tolo ina mai ai puipui uma, ua maunu unu ai foi o lato nono tanga uma lava. Ese lava polkalame ale tua. E ke mi tato tele mafofo winai, e ke mi olo manatu o se curse, a o le whaamanu ianga ngā ale tua. E ke me te manatu o se mea whaanoa noa mata ngā, au I ngalo o oso mai ai le Finagalo o le tua. E le, ngā whia mga Paulo alo la unga tala lei o Asia Maina, a mai le tua I, e la unga I whalpuipui. Maka kuspai o whaalongo I lato uma, makala la I o no tanga, e le ngā o Paulo, masila, a makala no tanga o pango ka uma lava. And now I can tell you what kind of prayer that Paul and Silas prayed. Surely, ele kakalo Paulo nga o nga ia ma Silas. Ele kakalo Paulo nga o la ua ma o nga uso. Nga kakalo mo le whaoratanga o tangata umai e kongi ngai. Ai maise lava le pula le whalpuipui. Mo lo iloa, o le pula le whalpuipui. A whai me whaiwhi au mo mua, ile e kale si e Filipi. Ma fua mai whea, I nga ua whalpuipui ra o le ia. But I want you to notice something here. I want you to see. Whai mai, o le tūlua pō mao, ua tatalo ai Paulo ma pepese. In another translation, mai, they pray and praise. I told you sometimes, the order of words in the original language is very important. The prayer comes before the praise. You know why you hardly praise? When we praise? Because you don't know how to pray and you never pray. Eke praise ia te ai. Ele eise lua mafutanga ma le tua. Ele eise lua fiso tainga. E se a lua karangoa ma le tua. Eke fia karangoa I le te iloa. E alanga le karangoa I le tua. Eke le iloa. La e vivi la e fea. Pe awa pe le iloa o le tua. And no wonder some of us, ele fia vivi eise a. Le eise iloa le tua. Le eise mafutanga ma le tua. Afa pela ngak sau ke vivi, ai ke le kakalo. Let me assure you, ngai moko lau vivi, ngai whai mamaka lau vivi. Afa Faigofie e se lau o tua ngai vivi. Mai kara Paulo, tapuai, male loa. Pray with your understanding. Ele e se kapua inga whai pongisa. Ngar kapua inga e whai malamalama, e whai male loa. Whameo, ona whai atu le o ia. O le kai au lea. E a mai se afi. Ua whapa ulu mo Paulo masila. Malanga tete. Ua na au mai a fo I la ua I fafu. Ua whapea mai. Ali ie. Listen to this whanau le tua. Se ale mea e te tau ona o whaia. O te ola ai.
O whai atu I la ua I whaatua tua ia I le ali o Yesu Keriso e o lai oe atua maloai. Anga le whale pui pui Paulo masila e le whaola ingal kamaro. Anga le wha maongi Paulo masila e le whale pui pui. Anga le kapungia le atua whaikoa la e le o mai ia Paulo. You know, whanau le e le Faigofie e ngā luenga le atua. E le Faigofie. O isi keimi e le lava ia o keimi maloa inga. O isi keimi e vā ia inga. O isi keimi wa musu ele akali e vilir ki ngā por kama. O musu ele usu e fsokai ele si usu. O le ngā luenga a le atua. Anga le ainga I meo loku. Kau ke happy whaasolo ako. So am I saying ele anga loku? That's not what I'm saying. E alanga e kangi, o le kele o ulo I maka iskemi, e mafua mai, o no oe o le kerisiano. O oe o le akali I o le atua. E leo kanga ka uma nga fia I nga ua whaasalo toina, le kengere nga moe le iku. Nga fei kai le uri aisia, le koe iskupe koe maua mai. What is the lesson? Not everyone celebrates your success. E kanga ka kalom ma whakarikali le keime ke pau ai. Ai pau la, that's a good news to them. They will celebrate. Ai manguia la, that's a painful news for them. Why? Because they don't want you to be successful. E kalo I sou leanga. O ti ngā umana o le ngaluenga a le tua. O le alime mo mia tātou whanau le tua. We need to come together. We need more prayer time together. We need to be aware. E leo kangaka o tātou fili. O le fili o fili. O le anganga le anga. O lo whapenga o ngalafi mai kua. Mea ngā. That's why I have to be careful not to hold grudge against anyone. Why? Because it's not you, it's not them, it's the spirit that behind that. And any spirit that pushes or any reason that will hinder you from fulfilling God's will in your lives never come from God. It's always from the devil. Ele Faigofie ngā luenga a le tua. Ele Faigofie le Finagalo o le tua. The hardest thing about the will of God is this. It's not your will. It's God's will. Ai le solonga le lei ai pea. Ele Faigofie ai pea. E ke le fale pui pui a onga o la mulmau. Ele fasia la tātou e sisi onga o statou la. Pe on fatu, o lo skai maro le skai. Ele fua iai le polo inga ale tua. Ele suia lo tātou valawina, olea tātou atu mawhai no malava maso. Ono sa. Talo le tasi mo leisi. Ina ia whapena ono tātou tutu mau. Mawhaia lona Finagalo. Jesus never promised e Faigofie le tātou sa valinga. Mea ngā la whai mai ai o tala Yesu o te letu la fo ina lava o tau o te iai pia lava tasi mo tau. Aisea o ngai sila fia le tua e le mawhai e tātou o na whaia i le tātou malosi. E le Faigofie ngā luenga le tua, but we need to stand together. Ma la fo i le tua e ala i le talo. Whamanui le tua lo Finagalo. E tu sa o ana fionga. Iovalo mātou.